nữ luôn bé trong càng gạo nữ luôn bé trong càng gạo Đức Chúa Giêsu nữ chim lá tê đun đủ chỉ thôi ăn chẳng tăng cho nữ luôn bé trong càng gạo Đức Chúa Giêsu nữ ya Đức Chúa trong ya lu bỏ chết cho con ya phô đại mô chứ bây giờ nó chỉ là tao nên chụp hình nào mà tao topic là tao chọn chơi luôn bây giờ tao theo bây giờ tao chỉ nhận xét là bây giờ nên chụp hình bây giờ bây giờ là ông đối chủ cái trong cái nên thế mà giờ những nên thế theo họ thì phong tới là giờ phong tới là sau là khi bây giờ sẽ phi tao nên chụp hình mà nếu mà bây giờ chapter theo họ rồi cũng cho là mua cũng cho sai họ tháp bây giờ là hai số cũng hai chapter mà để cái đó bây giờ để mà cũng sai này nó cũng cho sai cái họ tháp thì cũng believe the faith bây giờ là bây giờ so anyway nó là bên lòng trong để nó bắt chước để nó cho lượng hết sau bên nên chụp hình so nhớ là bên phần tấn câu trong bên bộ project flow ya bên phần tấn bên không câu này ra bên bộ project flow là nếu mua ý rằng câu thì cũng mới cho là với khó xử mình bên lòng tại địa còn được relate ở bên mình chỉ thế now what you phần tấn mà bị lưu va ở mua ban tông tới chữ cá là bây giờ đấy you remember that song cú guarantee đấy là cái chế nó là cũng này là thế này tôi mà hậu cho là những cho út chân nó để sai cái nhận để là những cho út chân nó tại sao nếu lúc mình phải những có để biết ai xứ tại sao mà có cho là gì ba là tờ thì nó chút là nó là nếu cho đi ở là season thế thì đi tới ba thế mà ở tới bây giờ là harvest đi mà đi tới ba thì tiếp giờ you know I'm sure cái này chế ý à nè nên spring sự kiện này cho ở có gì lên cái cho chỉ phải làm mà chỉ từ từ ba thiên chỉ phải làm từ bị gì thiên chỉ mà gỡ trở lại cho nên I'm sure là này thì chú nên làm một cái này trở lại cho bây giờ nên take the time nên xí xí hở đấy nên một tu nên một cho khí nên một tròn tròn nên một say nên một plei chuột nên plei mà à nên cho chơi nên nó ban đồng tờ nên ba tờ nên ba tờ chụp cả này you know bây giờ cái Bible nó giống như linh đạo này very similar linh đạo này you cannot expect a cũng muốn cho bạn chữ cũng do bị tai cũng như cho cũng chỉ con cho bạn chữ that's not how it happened okay they had to have a procedure a process that they nurture they basically tất cái cho bạn chữ là thiên lo they luôn nên chụp lên là thiên mua nữa nè so bây giờ xin cho thế bây giờ cần thiết dùng lâu quá chữ sao luôn hay cho tụi này ở nhau luôn nên muốn chụp lên bây giờ lo thì cái Bible thế ta tóm Bible giờ họ chỉnh chỉnh tàu bên luôn nên chụp liền nữa nè nhớ chỉ nhớ bên luôn chụp liền để chẳng có ai bên của project plan rồi thì mà 9 kg nhớ là hậu này nè hết chưa lúc vào ở một phần tổng từng chục cái thì trong đó chụp sao luôn lúc thay nhẹ ở một nhẹ sẽ chỉ chụp đại thì trong đó chụp sao luôn lúc tu ở một lúc cú chi trong bên bọc ghế thì mà chụp sao luôn đàn ta ở kia trong bên tự trả những chúa thì mà chụp sao luôn thì ví dụ như giống màu you know you so share nè that's the song three words five words base for the campaign of ya in basic base summarize hay kia cho luôn nên thì giờ base taoว่าจะสรุปvề baseว่าจะสรุปlà cho là support base về base tao lúc này nhớ cả xem luôn là giờ mình cả lo rồi thì base một quality of life nè quality of life nó mà nên different from nó rich life okay cũng muốn nhận tàu nhưng mà cũng nên nó nhập course yeah lead former president Donald Trump I don't know he quality of life or not because he's been sued by three different he had three different court going on okay he's rich I don't know whether he had quality of life or not nhưng mà bây giờ tôi tự nhẹ bên nó long sự là bên một cái sự là bên nhau peaceful bên một quality of life so what you say là nên get a quality of life đó là vấn đề bây giờ tao cho luôn nó này bây giờ tao muốn cho luôn cho là cởi bây giờ tao nữa cho cái cần Bible mà cho cái cần Bible hay cái taoว่าจะ luôn cho là you cho share mà nó trong nó đi của tao qua tao này bây tụi lu va ở giờ bây nó là lu va trong nội cha bây cái cái bác sĩ bây tao cởi cho sách cần Bible của linh đạo nữa cần Bible mà nếu mà nên trong linh cởi sai nhẹ cho là một cái đóอยู่ตรงสีgiờ nó giờ dùng ba nó tên cho dùng sĩ hơi cái một cái như sinh hợp lợi cái cần ban bộ chia dùng ba trăm ta ở dùng một tờ trả những đũa
qua chỗ này chẳng lo cho dâu cho này gì thì everything that qua here is always true. Bây giờ nó tụi nó bây one time or another bây giờ G nên hai lúc phải bây giờ nên chỉ bây share right bây giờ G thì nó cái nhau share cái top blood what did bây do bây tháo vào chữ yeah bây tháo vào chữ bây thì nó mua vào chữ sao cho làm một nhảy bây mua vào chữ sao cho làm một hại bây mua vào chữ sao làm một bây sao cho lùi bây tập vào chữ sao thì lúc xưa nó cũng nói là nè vào chữ sao hại cha nè that is what give base strength and give base the quality of life that they desire. Bây giờ tàu nữa, rồi giờ bây giờ tàu vào chữ sao lùi, bây giờ cái vào chữ sao lùi, bây giờ nó mua vào chữ sao lùi choเราเขาchơiไปดูดาวดูร้อนเลยเจ๊ไปดูในยุคปีนั้นจีมัวร้อนนะจี strong เนาะมันนี่เราไปจะต้องเกิดว่าจะสรุปในยุคปีอยู่ตัวเท่านี้อยู่ปีหลอนเตอว่าจะสรุปหลอนนะbây giờ cái tụi này chơiว่าchữ lời bây giờ chủ mua kế cầm ba bầu vìว่าchủ require cái bây giờ taoว่าจะสรุปเนาะnow you gotta remember the book of John เนื้อหาที่จะนี่ถอที่เก่งสรุปเดินเราว่าจุย้อนเนี่ยไม่ใช่ สรุปเดี๋ยวอยู่หล่อเนี่ยสรุปเดี๋ยวที่เกี่ยเชียร์ไปย้อนเนี่ยสรุปเดี๋ยวอยากจืดสูนะว่าจุดสรุปอยากให้จืดสูนะat the beginning ให้จืดสูอยากหล่อเนี่ยเจนเนี่ยจืดสูอยากหล่อเนี่ยเจหล่อตอนพอเชื่อเจนนี่หล่อซาเลยเนี่ยนะพี่อ่ะเจจืดเชียร์เจนเนี่ยมูเลยเนี่ยเจ้าเชี่ยวหน่อยเนี่ยให้มันจ่อตัวหนึ่งเนี่ย so what you saw look is the quality of life is Christ to pay นะอย่าเลยไปเที่ยวตัวเชื่อกับว่าจะสรุปพี่ตัวนั้นจะว่าจุดเลยไป have to ต่อว่าจะสรุปใช่ว่าจะสรุปให้จ้ะพี่จะเกิดมาบอกว่าต่อเชื่อเที่ยวเขาเจ๊ okay you know it's been a while since COVID เราจะเป็นจะเกิดมาบอกเลย but we're work on that everybody try to you know get back to it okay so พี่จะเกิดมาบอกว่าต่อเชื่อเขาเจ๊พี่จะมั่วคลาสจะเราจะรัวจะจำเหนียวยbây giờ chúng bây giờ lu Mika thiên lu English thiên bây giờ lu mông thiên nữa so that's the thing bây giờ bây only the tu lu chơi lu ba bây sau khi cái bài này mua đi nào nè sau tuần tranh yêu chụp cơ ít cho cái là mua kiến chân gì đấy cái bài này ít cho là cái là bao quát chữ sao luôn gì ít cho cái là mua khét tao được tu nè ít cho cái là khét tao ở nó tao hậu cái là nó tao cho là một tí thái là lúc này tí thái là Ntsujplig tí thái là cho share tí thái cái chính cờ very important right và chúng ta lưu cho là tí thái cái chính cờ cho là một tí thái tu kỹ nếu vừa cho mình nhồi ở đây very more headache chúng ta lưu như thế lo tay cái là họ tự lo nè wow right để chỉ mà chúng ta lưu tiền lưu nè rồi cho là tí thái bên lúc này nè that's what Ntsujplig is. So we have to study what Ntsujplig, you know, what Ntsujplig teach me so much about who we are. So we have to talk what Ntsujplig. Cái cờ ba bộ nó ở bên chắc cái cờ, thì lúc xưa họ bên cờ cái họ bên họจะ topical study nó mà, trong kiếm bóng tàu nó sao vậy? Trong kiếm bóng tàu thì cũng muốn bóng tàu luôn nè, what Ntsujplig hay đi chả vậy? Thì cũng look at anger rồi. Chị cũng muốn cho là một chị cũng cho là study every single word from khi kinh một số chủ sĩ sẽ là một anger nó hay đi chả nữa nè. Và chúng ta là họ giữ đi chả, và chúng ta là họ cho chả đi chả, và chúng ta là họ khi chả thì cũng bông tơ rồi nữa nè, bây giờ đấy. That's what we call topical study. So, bài bảo hay tiếng và chúng bông tơ thiếu nó, bài bảo tiếng và chúng bông tơ nó tuổi chỉ và chữ nó đấy. So it's okay to be angry. Yeah, you call anger nó là righteous. Yeah, right. Yeah, you call anger nó là do thế là chăng nữa nè. Thì ok cái bao tờ nữa, nếu chơi chưa sử bao tờ chưa sử mua là trong bao nhiêu hậu temple chờ bao tờ đấy bây giờ đấy, people mà always name mà always picture chưa sử ấy too beautiful name chỉ một cái bao tờ chỉ ai chỉ mà hai lứa rồi nóng xứ nè, no you gotta study Christ, nếu bao tờ to nếu mà là lúc table bao nhiêu người chờ bao tờ nè, that's a righteous anger, okay, so that's something so. Đó nó bên the topical study nữa, you study a certain topic hay là họ nói related to luôn này là gì cả, so we call it about this topical study. Then the other study, thì họ thì đều sợ bây giờ tôi cởi là họ thì textual study, nó textual study nó mà là thì section Bible nó do nó hay cái gì tiền, nó hay cái gì tiền, for example nó thấy cái họ Jesus là Nicodemus Shita nè, right? You remember Jesus Nicodemus? Jesus là Nicodemus Shita.
giờ trong tu Nicodemo tu đọc chưa sụt thà chưa sao cho Nicodemo thì Nicodemo có tiếng tu thấy cho sa có tiếng tu xả sa có tiếng tu cho cái chai sa có chỉ yêu chia có một chuột taoว่าchúng có một taoว่าchúng thấy chờ nữa so we have to know so your textual studyนี่เจเป็นว่าเขาชับเดี๋ยวจะช่วยเพื่อจะยังนอนในNicodemoยังนั่นตื้อวันนี้จะเนี่ยต้องจะชื่อสูวันนี้ชื่อสูแต่หนึ่งที่ตัวเธอจ่อหนึ่งจ่อละชีหนึ่งหน่อชื่อน้อยหนึ่งหน่อชื่อละชีนะพี่ right and those you need to study Nicodemo we have to judge he will be the equal of a Supreme Court judge now okay to justice just your shut up like you think you're justice of the court justice of the Supreme Court so Nicodemoที่ตัวเนี่ยพอตัวกี่ใจจันทร์ตัวเราชื่อสุดท้ายจ่อพี่ right so you know you study in that process you can understand and that's what we call a textual study so as a person you got to start to talk about yourself do you have a topical study program for yourself okay ก็ผมไม่ขอ topical study แล้วก็ผมไม่ขอ textual study แล้วก็ยังจีมลองจีกับ Bible let me ask you guys this how many of you guys bring your Bible to church today hey you know very few people กูมาเจ้าหน้านี่กูนั่นเด้อeven though กูสมมติถามเลยมึงมาเป็นยังตาเลยกูเจ้าหน้านี่ก็จะเจ้าเชื่อถามเลยชื่อเขาเลยเนี่ยจะอยู่ต้องทบ Bible นะ so กูยังกูจะเรียน Bible มึงละBible มีการเท่าฮะแต่อยู่หาอย่างรู้เนี่ยกูตึงจอเดี๋ยวตึงสมมติมึงจะหาจงมาชักกันละหนึ่งกาตัวนาฮอ regular กันนะก็มาลึกเลยที่อยู่ก็อย่างเท่านะ so they have to understand ไปทัวร์เล่นทัวร์ตูไปต้อง practice ไปต้องชมจอเดียวอย่าอยู่จีมั่วชี้หาเกิดไปว่าต้อง Sunday อยู่ตรงป้ามันเกิดต้อง Wednesday อย่าอยู่จีมั่วชี้หามันเกิดต้อง Wednesday อยู่ตรงป้ามันเกิดไปว่าต้อง Sunday นั่นจะจริงอยู่ตรงมั่วอยู่ personal study กว่าตรงนี้จะเราจะโยนนี่จอเนี่ยนะตัวเดียวนี่ผมไม่พบ Bible เนี่ยรู้เลยนี่ study เที่ยนี่ตัวนี้จะว่าจริงหรือนะ Right? As much as you guys watch tablet and Netflix or TikTok or YouTube, you spend that much time watching those things. You might want to spend a little bit time watching the Bible because let them read Bible, let them app or let read Bible to you. ที่นี่ชิมาตัวเตือนเขาแอปเนี่ยแบบเขาหล่อจีบมันจะใช้สิเขาเลย delete เขาเลย okay you have to take the time to study the Bible okay take the time เกิด Bible ตัวเตี้ยไปทดลองตัวไปตัว practice อย่าอยู่ชั่วโมงเช้าต้อง Sunday ต้อง Wednesday ชั่วโมงต้อง Wednesday ต้อง Sunday ตอนเดี๋ยวน่ะแต่ช่วงเช้านี่จะจะช่วย participate ไปตัวหมู่ตัวเป็นนี่เช่ไปตัวชวนนี่เท่ตัวทำไปชวนนี่เท่ตัวเกิด Bible นี่เท่ so I have to sign up first ชั่วโมงที่ sign up นี่กูมาดีforce go wait to you guys house okay อย่าอยู่ที่ของต้อง Sunday Wednesday นั่นหรอ you know have personal Bible study ไปเนี่ยลูกมองเราไปที่เกิดตัวลูกมองเนี่ยไปหาเนี่ยลองกี่เราไปที่เกิดตัวลองกี่อย่าไปพอมาบอกไปจุ่มแบบมองเราแล้วไม่นอกก็หมายก็จะเนี่ยนะที่เรา order Bible มองเราไปเที่ยวไปหา order Bible มีการเที่ยว so there's a lot of things we can do with the Bible now let's go to the jungle อย่ารู้ the jungle นะ I cannot summarize กู cannot summarize พอ Bible the at best at jungle เนี่ยเราไปปลดไปจากปล้องนั่นนะเนื้อเดียก็อีเนื้อเดียว่าจุดพอตัวปีลีรู้ว่าออกมาปั้นตรงเติมจุดก็ว่าจุดตัวจอดเนื้อเจเกียกูเนี่ยน้องกูเนี่ยตะกี้มุเด็กเกียนะตะกี้เรากูเชื่อว่าเขา YouTube video ตอนเด็กกูดูว่าลูกก่อนนี่เขาเนี่ยสักเนี่ยนะสิ่งที่กูจะต้องจอดเขาเลยเท่กูเนี่ย video ที่จงก็เที่ยงนั่นเดียวมาจะเนี่ยบ้องใบเราลองจอจะเนี่ยบีลองจอยกใกล้ลองจอเที่ยงนี่นะcho nên mong muốn để cho nên xuống tu là tờ cho nên ít cái này thì liếc vào thiên là bây giờ đấy nếu họ nếu chỉ cá thiên tao đủ là gì tờ ba họ đi là tờ ba thiên sao bây lúc này là các bộ sa các lúc này không đỡ nữa nè các bộ bố chỉ sao người các bộ sa các lúc này peaceful beautiful full of fragrance full of aroma liên đỡ nữa nè vậy các sa các lúc này là peaceful còn nơi trong còn nơi nó mua khó chữ cá khó trong có khó gì nhẹ gì có sao có lúc là nó để các cái tàu cần phải bổ nè để các lúc này cái gì phục lên thôi giờ phải mua lúc cha lúc nhiều lúc xưa cho một cờ ba bổ chè giống như là phải mua lúc cha lúc nhiều lúc xưa một túi vàng đó thì ta có hai nữa bây giờ nhớ đâu phải là Colossae nó Colossians trong y đi cổ rồi có nữa nè nó hai nó pho hai chè
cho tụi này ở trong xe cờ thế tao tao vào chữ cho lục kia lúc này trong nọ nè nè tiệt giờ này bao là này giờ chủ tao vào này trong trở đi vào chữ lúc xe nhẹ thế này nó vào đây vào họ vào chữ xe này lúc này giờ tao phát gì thế này giờ bao vào chữ hay rủ gì nữa nè sau đó cái bài bảo nó chơi qua có biết bao vào chữ ấy bây giờ nè lúc này thầy phát gì lo lúc thầy phát gì là ý quay tuổi tiệt bây giờ thì tao hỏi rong nè bây giờว่าจะสอนลุยไปเที่ยวต่อขอยงไปจะป้อขอยงเกี่ยวกับไปต่อขอยงป้อขอยงเลยเกี่ยไปจุ่มว่าเขาว่าจะเชื่อสิเกี่ยไปจุ่มว่ายงรุ่งจีซื้อน่ะนะ That's what Paul said right there in Colossians 中เนี่ยนะอีนี่ก็ถ้าก็อ่านนะอย่าไปกับแบบบอกไปจะป้อว่าจะให้รุ่งจีไปจะป้อจ้าก็เขาว่าจะเชื่อไปจะว่าจะเรียกว่าจะรู้เชื่อเนี่ยแต่ไปจ้าจะเรียกว่าจะรู้เชื่อเนี่ยละเกี่ยไปรุ่นนึงจุ่มว่าขอยงซื้อขอยงเนี่ยอย่าเขาเตะฟาเตะสีนะเขาเตะยิ่งจุ่มว่าตีละจ้าอีจ้าสีไอ้จีบ้านนอกเลยฮะbây giờ chỉ tao là mà bây giờ bắt trời thì mình không tự biết tao đến nó là nè, giờ này yêu cầu bài bảo là yêu tao cầu cái gì, thiên hay tiền, cho lúc nào yêu chơi cuối ba của lúc này, one day I'm gonna need it.แต่ป้าที่จีนยังได้จีอ๋อเนี่ยเนี่ยเรียกว่าให้ตาในช่องลูกาช่องยิงก็จีนนั่นนะนะฮะนี่นอนนั่นเดียวจะน้องเปล่าป้องโดนแต่เขาอาจงปีเจ้าว่าจะเจ้าลูกวันนึงเนาะ right แล้วมอลูเชียมาเชียมัวเชียดอยเชียยงเขาเจ้าเลยเกี่ยวกับเขาเลยลูเชียที่ว่าเช่นเดมจำน้องว่าเจ้าลุงแต่เป็นป้าจีจีนั่นนะ you know so another word you know เป็นคำว่าเจ้าลุงนะเป็นคำว่าเจ้าลุงนะเป็นคำว่าเจ้าลุงเกียร์นะที่ว่าเจ้าลุงจะใช้เป็นป้าเป็นเจ้าเป็นลุงนั่นนะ that's it's very clear in the Bible it says so แต่ป้าจีจีเดี๋ยวแต่ว่าเช่นเดมป้ารู้หรือตูป้าอยากจีรู้หรือตูป้าเขาเผ็ดเขาจงป้าเจ้าอยู่รุ่นนี้ก็จะชอบมั่วเกี่ยวเชี่ยตัวหรือเล่นหรือตัวเราอยู่ตัวเข่งlúc này thì để dùng đi lúc mà ba đồng thời chụp cát nữa vậy, và cho nên hiện giờ thì tàu như thếอยู่bao nhiêu chỉ sẽ hậu là dùng đi chả, dùng đi ít tụi chơi phải rồi từ lại bây giờ đấy, ít tụi màตีcho sát tỏ, ít tụiตีsát tỏ, ít tụi mà chỉ một bự lúc lửa hóng à, ít tụi mà chỉ bự số phạt thế này bây giờ, thế nó cũng mất đó cũng bự mà nhà xíu cho lại cái tiền, cô chả có một tờ này cũng nó mất đó sao, bự cho nó sao sao, chỉ có chả biết cái mà lò, đấy. Mà nó vậy tụi này chuyên xe đấy tụi mà tụi chỉ xa chỉ có tao ai yêu mua cái xe lúa chỉ cho trong là mà tụi chỉ có số này là honey thế này bây giờ đấy it's just a same concept here very similar here cái quan trọng này là chỉ cho nó để cho số lượng số tụi tiền bây giờว่าจะsao luôn là để dùng lúc bắt đồng thời chụp cao rồi bây chụp cao này rồi bây giờ chỉ lúc bây giờ hai lùi dùng rồi bây để nó bao cho bây lúc nâng chỉ bây một quality of life đây có ý nghĩa tháo vào chữ tua mua hơi chỉ cho nên lúa rau cả nên mua rau hàng gì chỉ giờ nên tàu rong theo tàu nhẹ là nên theo tàu xuyên đề nè bây giờ tàu vào chữ sao rồi là bây giờ tàu rong theo tàu nhẹ là chỉ cho pe để ba pe tàu xuyên đề giờ pe bao vào chữ sao rồi là bây lúc này chỉ mua cái nhau xem bộ đi cha là mua cái chọc bà nè để hai cái có này kìa thiên này trong xem là ở lần gì châu lần chỉ ở giờ tụi cho nên làอยู่ว่าหนึ่งเจ้าก็มองว่าหนึ่งบ้านเกียร์จะหาหนึ่งว่าโตหนึ่งเจ้าเก๋ก้านะส่วนว่าจุดเจ้าลูนอว่าจุดเจ้าลูเยอะว่าจุดบ้านเกียร์เป้ต่อเกิดเป้ต่อโตเป้จะปนยาลุ่นนี่แต่ว่าจุดเชี่ยเนี่ยเขาเป้ต่อเก่งใจเยอะล้อเที่ยวล้อเที่ยวจุดล้อเขาเป้ต่อโตว่าจุดเจ้าลูนะเนี่ยcáiอ้อนเหรอเดียว่าจุดพงต่อปีลีใช้เนี่ยอ๋อมั่วเนี่ยเสียtàu bún gạo cũng nè nông nhảy giờ cũng cho xe nè nông khởi và chủ tế lục kia nào giờ đấy how many of you guys are rich I'm not rich I sure I don't have gas money to go hunting anymore so I have to stop a while gas is way up $6 a gallon so I have to take a break here and there right but also no ideaว่าจุดปุ๊บต้องใช้เนี่ยนะว่าจุดปุ๊บต้องใช้กูเจียมเมลเนียร์เชื่อว่าจุดปุ๊บต้องใช้นะนี่แท้เดี๋ยวว่าจุดพอเจอปีใช้เนี่ยเอาไปสีตาอย่าไปตัดต้อว่าจุดนะไปวันต่อสินต่อมาเจอไปจิมว่าเราไปต่อ rash ไปขยี้นะว่าจุดให้เราไปเดี๋ยวจุดเนี่ยสีชาสีนั่นนะพี่ไอ้ว่าจุดเอาไปที่เจอว่าจุดพอเจอเขียนสักเกสีเนี่ยสีเนี่ยเขียนสักเกเนี่ยนะบ้านเนี่ยเสียตัวตัวจะเช่นนี้พี่nhớ rồi mà thấy trong cái chỗ sự kiện của ý là nữa hai năm nữa thì nít sao cứ nhiều tiền theo vào sẽ chơi kia cho họ trong thế nào nữa cho họ thế nào mua một bộ thế sẽ nó kia mua tu sa nhẹ
但是那个里可热这的，好在chờ到上都进程，看到只么感冒，天谁那天只么都是热，这好在热这的，好在chờ你好对的路线路就要很难的呢。You know what is very clear about that? You know perhaps better, you know คือนอกคือ好better จะเนี่ยที่ปลัวมั่วที่ปลัวละกับไปเกี่ยวเชื่อว่าเจอแต่ทอรู้แต่เต้นเราอย่าเป็นจังว่าจุเลยไปมั่วเนี่ยนะไปจีนี่เต้นเลยนะไปเนี้ยเราหาจงแต่ว่าจุดสรุปที่แค่เราไปแต่ว่าจุดเจ้าลูกแค่ไปแต่นี่นะไปเพราะว่าจุดสรุปเยี่ยมเลยไปเขาตัวที่ท้ายเนี่ยเจ้ามันสีอ่ะสีจุดต่างเมื่อน้องจะเชื่อเขาจะเต้นในที่นี้หรอน้องเดี๋ยวจะ$1,000,000รอเลยบอกจะไปจะเชื่อนะน้องเดี๋ยวไปยิ่งเจ้าตัวเนี่ยเจ้าว่าเจ๊ที่เขาจะเจอเราไปหมัวเป็นที่ว่าเจ๊เขาบอกอย่างนอเป็นที่เนี่ยเจ้าอย่าปลอมหมูอย่าไปกับว่าจะเจ้ารู้นี่อย่าถอยป้าไปตัวจุปลีเทียบไปรุ่นในน้องนออย่าไปตัวเชื่อกับว่าจะเจ้ารู้เป็นสักกี่จริงอย่าจู่ล้อจู่เจ๊ไปเจอมั่วที่ปลอมไปอุตต่อไปยังต่อรุ่นหนึ่งของเด็กๆนอแล้วจะไปที่จะต้องกับว่าจะเจ้ารู้นะอย่าเคยเป็นหาเจ้าว่าจุดคนเดิมปีนี้ลุ้นตู้ว่ามั่วนักกูจีนจ่าเอะยองนี้อ่ะลุ้นตั้งกี่เรากูปากเก๋นึกแค่เก๋เรากูมูนจริงเช่งนะ There's nothing more important than that ก็อาจจะเนี่ยจะสิจะรอดจะยกโทรศัพท์ You know Do you know how to get to heaven? Well the Bible says baptize believe in Jesus continue to go to church then you go to heaven right You know năm mò cái ly cơ thiết thì mà một lỗ tại cú được ăn tê thiết lỗ tại cú được có têไปรู้แบบนี้เราเนี่ยมั่วสมองอย่างmà ước tu là phải trong lòng mà trong tung tì suốt tiệt ý này mà lưu chúng là cái thế chỉ là trong này mà lưu thiệt thì mà tao ước tao kia hai bên mà cái lưu lò này it's very similar อย่าไปต่อว่าจะจะรู้เลยไปป้อแต่กูวันนึงย้อนอย่างนี้นอแล้วน้องกูจะวันนึงย้อนแล้วกูบุรุษขันนอนะที่ก็จะกินนะปอกก้ารู้ที่ก็จงเชียนนะอย่าหาช่องยิงก่อนหรือแค่เดียเจสุเทียเดียกูอยากรู้เต้ตรงนี้นึงจะเต้ปอกเกตัววัดเจอตัวเจอกูก้าอยู่ที่ตัวจะเกอจงตุ้งดีแต่สิเนื้อตัวรู้นึงจงตุ้งดีอย่าหาช่องก่อกูไม่ได้ตัวเดียกูเราว่าเขาก้าตัวนึงจะเต้ปอกเก所以ตัวอันเจงกูอยู่ที่เนี้ยเขาก็จงดูเลยแต่เขาเลยจงก็เป็นอีกประชาชนอยู่ในเดียกูจะก็ว่าเขาว่าปอกเกจีต่อหรือหายหนึ่งก็อยู่แค่จะเกจจะดีมูท้องเปล่าเขาการดูหนอถอดเลยหายหนึ่งนอลิ้นเดาเลยแล้วยองเชียเทียขวาตูจุยต่อหรือหายอันนี้เจอสุรบจับพอเราหมดตัวแค่ว่าจุดสรุปนะส่งเกิดบ้านโบที่เกมันสรุปชื่อชีจะเกนักแค่ตัวจุดสุดยอดเนี่ยรู้ตั้งแต่ไปปากเกย์กว่าเรื่องนี้อย่างที่เดียวตีจับไปจิบปากเอาไปรู้นั่งเลยตีจับไปจิตตาโตไปรู้นั่งเลยไปให้ตัวเลือกจาก the Bible and follow the example of the Bible น้องที่พลอนให้น้องเนี่ยว่าที่พลอนตัวปีอะไรตั้งตาว่าเกี่ยวตัวจับด้านสิ่งหนึ่งกูอยากจะซื้อตัวตู้จอมั่วเตะเกย์ตัวจับย้อนเตะคอนะแล้วนี่ this funny story น้องมาอีกตัวตู้สิสวยกูเดียวได้ก็ขนาดบลีกูมันยังตัดช่วยเนี่ยได้จะละเหตุกูเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะตัดเจ้าตัวมันหมดได้หรอมันหมดได้โจทย์ตัวจะได้น่ะมันจะในเพจตัวต่อละเดี๋ยวจะได้จะต้องเท่าเทียนน่ะยุบไปจะต้องเท่าเทียนน่ะจะต้องหมู่โจ้ถึงนะอย่างนั้นกูเดียวไปมองเกียรตินึกจะสวานะจะสวาจะน่ะนึกที่จริงมันตีเลยแล้วเป็นหนังสือมาอีหลังยาวออฟฟิศสไตล์ที่สวาจะอีเปย์ที่เราดูน้องต่อรู้ขัดใจนะมาในกว่ากูท่าเดินเดียวไอ้ก็พวกผู้ก็ว่าจุดเทียจิตเท่กูเดียวก็พวก recite scripture เทีย you know that's a funny thing but how many times เป็นชีวิตจะสรุปที่เราที่ถ่ายเป็นรุ่นไหน you know how many times เดี๋ยวเราไปปอกเกย์แปลงเกย์ยีไปจะว่าจะสรุปhow many times เดี๋ยวไปปอกจะเกย์อยู่เช่นกันจะแปลงเป็นว่าจะสรุปจะเราหมดเดียวจีเนียกูว่าเพย์กูชอบเพย์นะ right how many times เดี๋ยวเราถั่วไปให้ดูเช็คตัวไปจ่ายสิตัวละ that's what you saw right there จะเราหมดแต่จ่ายยังจั่วแต่จ่ายด้านจะยุ่งนะเดี๋ยวว่าจะเราอย่าตั้งตาเป็นบาดเจ็บอย่ามันตีไทยไปตัวจุปลีที่ไทยไปรุ่นหนึ่งเพื่อตัวเช่นจอกว่าจะเราอีฟิสช่องจอมีกับปล้องกับชาในเทศโซเดียอย่าลืมแต่เนี่ยอย่าจู่ป้าต่อนะ
kia li mua cho lũ chơi là我是写mua kiến nhà chèn cho là我đại lâu thái nhân ta thiên này yêu chủ mua lũ xe cú lũ mua kia cho mua rong我还做做cái cả là cho lại này yêu chủ này nóตัว做kiến chèn thiên này ý à li ตัวđại lâu thái nhân ta kia li mua cho cái địa chỉ 我ว่า就不如那了叫了我搞毛放到天我ว่า就做路我ว่า就Ntsujplig不如那了叫了我长大呢 Amen right ว่า就说路呢 it's all around 就了才被路呢给个 Bible 这种的一脚都找有我找能把七八做我都找要个只摸也空的一个我知道找的啊个也跑木须了说下干一个修的哈个点木须了说也跑一个修的啊 Okay the God will always be more powerful gun and there's no more powerful gun thì bắt chước xong rồi cho là cho bên này thì khi chỉ được theo thì bắt chước phong độ bị lý do máu và cũng nói yêu cũng cho xe cũng nhé nó nói tên theo lý chỉ câu do lên từ tàu nó là giống một xe nhỏ bây giờ how many of people bên một chân lên nhớ tới chỉ bị cần nói chắc làตัวmà tới chỉ bị cần là chỉ cho chắc làตัวcho cháu lại thì cho họ overeat rồi gì họ mình cho sẽ cái gì then there's a lot of us with disease because we overeat a lot right so therefore what you tell them the canopy that you have more thì you to better share này what you tell them thì you to better nói như thì you to better share and Jesus thì hay đó gì nhớ nó mà thay trong plong thì Jesus thì hay đó gì nhớ thì what you tell them so trẻ thì chỉ have more sự thì lý to better share但是要 what you tell them 错了thì to better share what you tell them is do more you pay lúc này you pay to share bây giờ bao là tiền nhau tới cho mình cái nào you know cái nào cái họ tổ giàu thì mình bao tiền nhau tới mình cái nào also một cái họ lử cái này càng đông này mua trong tủ xí lò chính trị liền con đồ trong nhà cái hàng cho xin nào right cho nên đấy các chú bắt chúng ta thì thấy có muốn trong tại vì sao mà có làm cho nên đó also một xin này từ cuối chuyện này ra là các tụi ta chỉ có tới muốn đi sao sợ US sáng trong lần từ mà nên tao chưa có chơi gì plot nên tao là nó lại thì chúng ta tự lu rồi thì thay bé thì do nó chỉ có lần từ nữa nè có theo lý là đó chúng ta chơi cái đó là tôi chỉ chơi trong cho các tụi này chơi nữa nè so what chúng ta lu kiểu phải cho share nó qua chỗ này cái chỉ cho nó cho nó tụi thì cũng không có what chúng ta lu bây giờ nó thì cũng không có what chúng ta lu chỉ chơi kia trong đó share what chúng phong độ chỉ chia chắp là để bắt đầu cũng cho share là tua so ถ้าคิดกับบ้านบอกยังสักเกี่ยวตัวเกิดว่าจะเจ้าลูกเกิดบ้านบอกก็ไปเคยโตเต้นในเกี่ยวกับไปรุ่นนี้เกิดบ้านบอกก็ไปตัดโตไปมองมาไปเมื่อจีเจ้ารุ่นนี้น้องๆอะไรไปมองมาตัวเตืออีตัวนี้ตัวมูไปnói là lùi rong rồi họ phòng công phòng mong rồi họ cái chơi mà nè thế gì thì tôi là mà lấy mà đi tôi phòng công phòng bên này bây giờ mà còn đó mà yêu tôi như nhau xia yêu để nào tôi cũng mà tôi xí là yêu chỉ sao tôi bao giờ là hai đứa chỉ là na mà lấy mà đi tôi mà hai tên nhân đó là bên bây giờ phải lấy mà tôi hai đứa mà khỏi trong mà lấy tôi hai chỉ cần cho lấy chỗ to cả lấy chỗ hai khỏi nhiều thằng mà đa số lấy tôi sáng cả hai khó to mà chỗ to có là lên nó có là nhiều gì mà lấy mà hai gì đấy bây giờ cũng cho cái là tôi mới tôi cho yên lâu tôi mà hai đứa bé bao xia cũng chỉ tôi nên bảo trợ thế gì nếu hai cái nhiều đến địa thì cũng chỉ tàu rồi pa chỉ tiếp ban đồng thiên cho kia nhiên tàu chao nó chỉ thế nữa thì là hai cái họ to thiên là bây of course cũng bảo trợ là hai chỉ mà that's the story I heard I was there when that happened the chef phát sao luôn trong đó này nó kia bé ở lao ở lúa nó kia bé ở chỉ ở cờ nó kia bé ở nhiều ở chỉ kia bé ở mình tươi nhỏ nó kia bé nó tăng ở chữ nó kia everything in the open chỉ dài trong lòng tươi nè nó kia bây giờ cái muốn nhẹ cái tao cứ cho nhẹ nó bao lâu đấy làm gì đấy cái sao cái tao nó tàu hoàn đó cái sao cái nó lúc là tụ lúc cái tàu lúc là cá nữa what you tell you it's very open there's no hiding what you tell you nè nó chỉ dài what you tell you chỉ dài được bên nè so có hai cái bên này giờ chỉ số lần số từ tiền you know we need to really more what you tell you cho là what very important cái lúc này nè there is no excuse chỉ mới khó nữa excuse hạt tiền rồi mình cả hai chỉ mới khó excuse hạt tiền cởi chỉ tàu nữa nè và chỉ sau mà bây giờ phải cởi tiền để chịu tàu phải cởi tiền phải chịu bao bây giờ
bây giờ kia là bây chủ thì nó ta tốt cũng như là sau đó Jacob trong yên thì chỉ là Jacob sau đó Jacob thì James sau thì giờ nên là từ chỉ một chữ gì còn nên chỉ lấy thọ để và chữ là bút chữ gì chỗ này đó khó và chữ là chủ một xe đâu xe rong bút ý bộ chữ à đâu xe đâu nên chỉ cố xí lo liền vậy so nó là word nên chỉ tao cả ít tôi đã dùng hơn mà nếu mà không dùng cho là khi nó bé nữa nè nên theo tao bé xóa nông xóa mò tao bé đang nhớ này bé thì cho nó cho luôn nói cho một xí bé thì sao tao bé lúc này này trong này lúc bao giờ bé cho cũng cho nó bé chỉ tu chè nên chỉ lọt lọแต่เชื่อไปเจ้าตาเลยไปยิงเต้ไปเจ้าขี้ไปเนาะมูตูเจนี่จุลล้อเดี๋ยวไปอยู่ต้องส่งซื้อกันนะไอ้ควายเจ้าลูกน้องเจ้าส่งมาเซ่ลูกนึงจุปลีอีกข้อ very important เยอะเขาเดี๋ยวก่อนว่าจะจ้าลูกต่อว่าจะจ้าลูกเจ้าลูกเจ้าส่งมาซื้อไปของเชฟเขาว่าจะเด็ดเล็กจิ๋วก็โจมแล้วก็จ้าลูกเจ้าส่งมาซื้อต้องกับเจ้าลูกน้องเต้ป้าที่จะไปกับไปต่อเดี๋ยวก็จ้าลูกเขาจะเจ๊งก็จ้าลูกเขาเจ้าดอกไปเนาะcho chơi bê cho bê cho cái kia là bê tàu cho kẹp bê ổn nọ họ xí lúc xí chơi trong tập bê nhau để tên nọ để bê trên các sao lù lờ nếu cho tập bê là chuột có tập bê cho là có lúc xưa đi thì bê cho trên các sao lù lờ thì nhiều xuyên tập lờ thì mỗi cái nhiều xuyên tập lờ cái trò nhiều với cho nếu chơi tập bê ba tập bê tập bê u tàu luôn để tên nọ cái chỉ cho cái tập trả cái nhiều xuyên cái tập lờ cái nhân làm cho họ cái tụ cái tập bê u tàu chỉ bê theo là cho luôn có nên tất cả cho luôn nó sẽ phát triển thay đổi về phần chân từ đó từ giờ cho lên số tụ để phát triển để tạo cái tu trí số amen Giêsu cho chúng mô Phật tử cụ trời tha cho chúng mô cho kê như đó là kê đi à giờ cho kê vô chúng mô đời yo kê ba Giêsu cho cùng mô Phật tử là cụ chín trai mô Phật tử cụ chín trai kỳ tổ Giêsu cho cùng mô Phật tử cụ cho siêu